dan la bienvenida a bordo del vuelo 1888 Londres Heathrow Barcelona El Prat. Esperamos que este viaje sea el inicio de una gran aventura, que es lo que todos esperamos que sean nuestras vidas, como mínimo yo. Jo per primera vegada m'he atrevit a engegar un procés d'aquest tipus, no a partir d'un material, d'un text previ, sinó inventar-nos una història a partir del treball amb els actors i amb unes quantes idees prèvies. You are Joseph Franklin? Yes, I am. Oh my God, I can't believe it! I have seen all your movies, Death on Stage 24 times. That's a lot of times. It's my favorite. Sorry. Sí. Can you a photo with you? Sure. No, ens podries fer una foto? No. Sí, tant. No tornes a Barcelona per fer teatre? No. Va ser molt fort, la Sí. Yeah. Cheese! Puges una muntanya, fas el cim, plantes la bandera i, no sé, tothom vol triomfar. Quina putada, no? És molt dolorós i no sé si tu ho pots entendre. La temperatura a la llegada a Barcelona se prevé inquietante, tormentosa e incluso sorprendente. ¿Acaso no es eso la existencia? Un parte meteorológico que nunca se llega a cumplir.